Bago ang labang Canelo Alvarez kontra Dimitri Bivol, ay umugong ang balita na gustong kasahan ni Canelo Alvarez ang current heavyweight champion na si Oleksandr Usyk. Binulgar ito ng kanyang promoter na si DAZN. Sinabi umano ni Canelo na gusto nitong labanan ang heavyweight champion dahil kaya daw niya itong talunin basta sa isang kondisyon. Ang kondisyon na mag-abot daw sila sa 201 pounds o minimum sa heavyweight division. Ang labang Canelo Alvarez kontra Bivol ay gaganapin sa light heavyweight o 175 pounds limit. Ang kasunod na timbang ay ang cruiserweight o 200 pounds limit. At kung papayag daw itong si Usyk na mag-abot sila sa 201 pounds para sa heavyweight title fight, ay kaya daw talunin ni Canelo itong current heavyweight champion na si Usyk. Sumagot naman ang promoter ni Oleksandr Usyk na si Klimas na be our guest. Welcome umano sila sa dambuhalang meeting para pag-usapan ang laban, pero suggest ni Klimas na gagawin daw nila ito sa 200 pounds o sa cruiserweight division. Agad namang umalma ang boxing legend na si Roy Jones Jr. sa nasabing balita. Di daw magandang laban ito para kay Canelo. Sobrang laki daw ng diferensya ng dalawa. 6'3 si Usyk habang 5'7 lang si Canelo. Lumaban si Usyk kay Anthony Joshua para sa heavyweight title na may timbang na 221 pounds. Habang si Canelo Alvarez ay di pa lumaban above 174 pounds. Pero sa nangyaring pagkatalo ni Canelo kay Bivol sa light heavyweight 175 pounds limit, ay mukhang delikado nga si Canelo kung aakyat pa siya sa 201 pounds limit para sa heavyweight title fight kontra kay Usyk. Talo si Canelo kay Bivol na may tangkad lang na 6 feet. Di umubra ang lakas, tila pinagpag lang ni Bivol ang kamao ni Canelo. Ano pa kaya kung lalaban itong si Canelo sa dating Olympic gold medalist, undisputed cruiserweight champion at undefeated heavyweight champion na si Oleksandr Usyk na may tangkad na 6'3. Baka durog ang aabutin ni Canelo dito mga pre. Sa tingin ninyo, kakayanin kaya ni Canelo itong halimaw ngayon sa heavyweight division? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Knockdown. Right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand. And surely... Ahí está el triunfo del Canelo, que se acerca para ver cómo está su rival. Ahí está, alcanza a pegar abajo, pero el golpe que lo noqueó fue el primer upper. El upper fue el que lo puso fuera. Oh, there it is! A third time! He normally doesn't get up. Boom! Right there, those shots. I tell you, Todd. Да, я уже вспоминал о кубинце Эрнандесе, действующем чемпионе мира. Так что вопрос, кто же выиграет. Отличный удар, очень хлесткий, акцентированный, продолжать и вылетает белая. Play here. Right over the top, right hand, kind of faked him with the jab. Maybe in del griego de oro que recibe esa mano izquierda. Muy bien a la hora de tirar golpes, piensa las cosas, mantiene un buen ritmo de trabajo. Estados Unidos le va a ir bien, le deseamos todo lo mejor y sin lugar a dudas es una gran promesa del boxeo mexicano. Seinen WBO-WM-Titel seinerzeit 13 Mal erfolgreich verteidigt. Duckt sich ab aus einem Schlag und kassiert den nächsten. Noch keine Entscheidung.
Spannungspause bieten und der Ringrichter Robert Byrd sagt schon, fighte zurück, du musst was machen. Ich kann nichts im Stehen anzählen. There's not much he can do. That was a headshot, down he goes to the body, and that should do it. It's over. That is it. There's not much he can do. That was a headshot, down he goes to the body, and that should do it. Con derecha. Otra derecha terrible. No va más. Sabíamos quién era, ahí va la derecha. 6'2" guy, southpaw. That's impressive. He just turned the mustard on one of those left hands again, too, Max. Yep. Like that right there. Yeah. And the guy we were looking at in the first couple of rounds. And now Nchunu comes back with an unimpeded left counter shot, but that's all right. Usyk is in charge. And Usyk, the Capricorn's fight, has not. Nchunu has done his best fighting of the fight in the last 20 seconds. After going down for the second time, here's the third knockdown. Gotta start punching back, otherwise this fight will be. He's throwing back, but without any velocity. Alvarez is teeing off, and Tony Weeks is going to stop it right there. But without any velocity, Alvarez is teaming. Iluminación excepcional. La mano izquierda en forma de gancho. Va la derecha sobre la derecha. Vuelve a sacar de fin. Vuelve a soplar con la lucha. Right at each other, and there's some good work by Alvarez. 3 nice right hands and an uppercut. Some of Alvarez's better work in the fight. And he stunned Gonzalez. Gonzalez hurt for the first time in the fight. Se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Buen derechazo. Está lastimado Pinzón. Cae a la mano otra vez. Y ahora sí. Completo este joven. Tapatío, ahí vemos la derecha, le da en la frente, ahí ya tenía lastimado a Pinzón. Pero dice nada, aquí estoy presente y el Canelo lo castiga, pero no le es suficiente. ¡Qué golpe! Parece que ya está acabando con Paco Villanova. Lo acaba de conectar. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.